سر في مجاره یک سر زبری خوب بدم سویده لجم روزنامه‌وان جیندار آخ برز جیندار دم تباش به نوروزا و پیروز به خوازن دست پیک ده بحثا وان دیمنان بکن اف دیمن کو ج باکور کردستان هاتنه چه هست و هلوستک لبا خلک باکور کردستان چه بو حتی کو به جوش و هیجان کمزن به بلندکرنا آلا کردستان و نین بارزانی نمر و قاضی محمد و شیخ سعید پیران و هن سمبولین ربرن کردان نوروز آخوا پیروز کردن. برز جیندار. سلاورس. سلاورس. ککش خواست پیش دبیجم بلایف نوروز به سمبول و پیروزبایی از سالک نو جبوی هم روزلات ناوین جبوی همی کردستانه از هفیدارم کو اف نوروز و گله کرد گاوه کلیدر نزیکتر آزادی ها بکه. بله. پرسا من او برز جیندار چه هست و هلوستک لجم خلک باکور کردستان چه بو حتی کو ایسال بجوش و هیجان کم مزن داکتن کولانان به بلندکرنا آلا کردستان هروها وینین بارزانی نمبر و قاضی محمد و شیخ سعید نوروز آخوا پیروز کردن. برز وکی هر جار ایسال جی گلمه کرد هم لباکور هم لباشور هم روشلات هم جند روژاوا لقادا بون هر دیسا مدید هنک پارتی خواستن و ام başlanın ku xalq boyu demek برز جیندار نظانم اگر دیار هلا انترنت الجمت الأوازة نظانم اگر تجارة كدن بله برز جیندار بردوام که دست پیگه ده کرم که بله یاکو ام دبینن کو گل به جوشه که مزن دیسال قادا بو هنک پارتی خواستن به شایع و هلوسته بکن مال پارتین خوله گله ما به پیامه که اشکره نشان کرد کو او لبر نرخن خوی نتوینه و پیام گلک اشکره بو گله کرد آلوزی نخوازه آرامی و حضورت خوازه گووندت خوازه شایعت خوازه دست بکک نتخوازه و هر دیسا وقتا مجوان نتویل قادان دیتن کو بنرخن خوی نتویل قادا بون افجالی قلب هم دیاسپوره هم الولد و هم جلسر مدیا جواکی دنگه کی پرمزن دا و جه کف خوشیه بو و هر دیسا وقتا مل پیام و ارگانیزاسیونن هنک بشان دیتن کو بچک و برسم لیدرن خو سروکن خو و مسئله پولیتیزه کردن خلکی در ریاکسیونک نگاتیو دید کو گل جوید چتیجی عاجز بو گل تخوازه به آگره که گش آزادی خوب پیروز ما بس تو بحثا کیدی کی برز جیندار ما دیت از بنی مظلوم عبده به رسم اوجالان و به کلشکوف درکت پیشا کامران و به ماسک وی بجه شروانن به ماسک و اف دیمنن نراستن اف دیمنن نسیویلن اف دیمنن عسکرینه دوی اف مجی بگوارتن بالعکس وی خلق جوش و شاهی و گووند و نوروز احمد خانه خوازه از بلی لیت همان دمید ام دبینن کو مثلا من رسمک دین دیت آکره بکیف و جوش و گووند و آگرو بس آلایا کردستان الوربو هر دیسا من روشلات همان دیمنا دیت دیسا خلک مگل ملت ما نوروز وکی دسپیک اکنو وکی سرسال پیروز کرد yani politizasyon ve ne kuve bikin male partiye ki yan fikre ki yan çekan yan jişer. بله برز جیندار نوروز آمده بگمان هر سال به میلیونان کس تدا بجدار دکن کیجان آلی وان و خلکه وقت بیجن رخصتن دکه و وان خلکان کم دکه برز دوی مروفش که قبول بکی ایرو کل باکور یا کو وان ارگانیزاسیونا کر هدف بو لحفته باجاران وان ارگانیزاسیون کرن
و براستی yani زختا devlet و polis anji prezede budisa clu berkin Kurdi qadaxa kirin neştin ku ev ben qada le bigişti arami derbas bu her disa cerexneye ku bu nava kevane de partiye me qaşo Kurdistani ne lobiyan otelanda hapskiriman xalq hanaki xob wan kirin le ez bawer dikim ciwanên neteweyî dersekî peyamekî pir eşkere û baş da medît ku ew coşa peyama wan ciwanan çi bû Birêz Jîndar peyama wan ciwanan Birêz Jîndar peyama wan ciwanan çi bû dema ku dadkevin kolanan li Bakurê Kurdistanê bi wêneyên rêberên Kurdan bi bildkirina ala Kurdistanê Newroza xwe pîroz kirin. Ez benî îrol Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê nifşekî nû ya zek ku em jê re dibêjin yek û hejdeh saliya xwe temam dike birastî vê meselê hêviyekî pir mezin û enerjiyekî pir mezin bi Mela Mustafa, bi Şex Saîd, bi Seyid Riza, bi Cegerxwîn û bi alaya Kurdî hatina xwe nîşan dide. Em vê peyamê eşkere dibînin lê mixabin ew siyaseta ku îrol Bakur hem ji aliyê dewletê hem ji aliyê PKK ve û yek û ev partiyên ku Kurdistanî nikarin bersîva wê bidin xetiman dine ciwanên Kurd peyama nirxên neteweyî û alaya Kurdistanê dan wan. Çi ew çi siyaseteke tê meşandin? Siyaseta ku PKK li Bakurê Kurdistanê dimeşîne. Ez benî dîsat xwestin Newrozê dibin alayên LGBT û çepîtî û nirxên Kemalîzma Tirkan de biroxînin lê gel vê carê rê neda mel Mêrsînê, mel Stenbolê, mel Newrozên Antalya li her derê ev e yekem care alayên Kurdistanê bi coş û bi kêfxweşî dît ku li qada xelk yani wê bêje nîşaneya azadiyê xistin çavê HDP'yan de ev peyamekî pir baş bû alaya Kurdistanê li her derê bû û iş HDP re peyam eşkere bû digotin werin vegerin ser nirxên xwe yê neteweyî bes bi sosyolojiya me bilêzin ya ku mecbur dîtiye ez benî. Belê. Baş e. Birêz di destpêka xeftina xwe de te behsa bêguman Newroza ku li Rojavayê Kurdistanê hatiye darxistin û beşdarbûna Mazlûm Kobanê fermandarê Qesedê baş e. Mazlûm Kobanê dema ku bi cilên leşkerî û bi wêneyên Abdullah Öcalan li Rojavayê Kurdistanê di beşeke em bêjin çi peyam gihandin Mazlûm Kobanî? Wekî berî ji got îro Kurd û Kurdistanî rojhilata navîn dinya hemî ji ber koronayê ji ber şerê Ukraynayê ji ber van nakokiyên rojhilata navîn êdî canbezar bûye. û ev bihar, ev Newroz di Kurdan de hestek wisa çêkiriye ya ku ez ji xelkê dibîsim û dixwînim xelk yekîtiyek dixwaze. Xelk çareseriyek sivîl digere. Sivîl, medenî, bajarî li gor şert û mercên dinyayê ya ku zarok tê de, jin tê de, karmend tê de, jiyan tê de bes bilakis em rasmekî rojava dibînin ku tu bi cilê askerî û rasmê Öcalan werî û çek destê te dibin tu dixwazî vê aramiyê li erdê bidî. Xelk ji vî rasmî aciz e. Em dixwazin ya ku xelk dixwaze em li rojava her çeşit evê ku Kurdê ku siyaseta wî fikrê wî partiya wî çi bibe bila bibe bila biratiyek bila bi şiklek sivîl werê cem hev û peyamek wisa bide. Rastî em westayîne ji van peyamên şer. Îro êdî peyamên Mazlûm Kobanê ji kere ne Birêz Jîndar? Dema ku bi cilên leşkerî bi wêneya Abdullah Öcalan serokê PKK ku partiyeke li cem gelek welatan di lîsteya terorê de ye. Peyama Mazlûm Kobanê ji kere ye çi dibêje? Birêz min vî rasmî wisa xwend ku ew etkarin ve eşkere bêjim ya ku ew hêviya ku ji Mazlûm Abdê dihate kirin dîsa ma ji bo 4-5 saleke din tedît em hêvî dikin ku hem ji aliyê Amerîka hem ji aliyê başûr zextek were kirin
مظلوم عبدی نشان داده کو هادی ورن جمع هف لی ام دبینیم کو او خاپاندن ایرو دیسا نمال ارته مظلوم عبدی مزاج پیام خویا اساس پیام خویا راستقی د نوروزه ده رسمی عبدالله öcalan لور بو دیسا خواست بجه ایرادامن امرالیه دیسا خواست بجه ایرادامن قدیله دیسا خواست بجه املوده نایلن آرامی چه ببه یاکو من دوی رسمی ده دیت çek şiddet و askeri و PKK öcalan yani em nahilin Kurt elvir aramiye ki bijin elvir jiyanek ava bikin peyam ev bu eşke. Bale. Başa. Brez jindar tut beji dve karaka sivilane karaka şaristani medeni wara kirin. Ve gota jamaja pekiriye ku ev livu tevgara van juanin Kurdiyen kul amade dakatına kullanan ba ala Kurdistanê. Heta çi radeyeke, çi qonaqeke pêwistiya Kurdan li Bakurê Kurdistanê bi vê livû tevgerê heye. Heta ku em bêjin kulan vegere rêya netewî û bi ala Kurdistanê kesên partiyên ku wan dixapînin hişyar bibin û agahdar bibin. Birêz ev takriben pêvajoya aştiye heta îro li Bakurê Kurdistanê lîstikekiya hilbijartinên navxweyî ya Tirkiye tê lêstin ew partiyên ku qaş û li hember HDP derdkevin dibêjin em muxalifin paşê di hilbijartinê de diçin bi wan re bazara parlamenterî û şarederiyan dikin û enerjiyekiyan neteweya Kurd pûç dikin ez bawer dikim vê neqlê wê nekaribin vî îşî bikin ji ber ku ciwanên Kurd ji vî îşî pir acizin girseyek mezin ya gel ji vî îşî pir aciz e ez bawer nakim vê neqlê bikaribin enerjiya neteweperestên Kurd neteweperweriya Kurd vê neqlê negatîvîze bikin pûç bikin û di vê newrozê de ewa dersekî pir mezin stan de ku gel çi dixwaze ciwan çi dixwazin û em baş dibînin ku de ev girse û ev qêrîn zêde bilindtir bibe hem li hember HDP hem jî ew partiyên ku hatine enerjiya neteweperweriya Kurdî sernavê Başûr sernavê Barzanî sernavê PDK yan jî partiyê din pûç dikin ev ez bi coşekî heviyekî pir mezinim de ev pîrên me ku îro siyasetê bloke dikin ku emrê waş şestî hefteyî derbas bûye êdî qadej civana re bêlin. Bale. Gelek spas ji bo birêz jîndar Spas Rojnama Van ji Swêdê bi me re bû gelek spas ji bo beşdarbûna te.